S nama je ovdje sada Ivan Brezak-Brkan iz Netokracije. On je svoj panel o tome zašto developeri mrze marketing već održao, pa bih htjela prvo da mi kažete evo nekakav glavni zaključak svog panela. Pa mislim da je glavni zaključak da developeri su zaista specifična publika za koju ako želimo prema njima predstaviti svoje proizvode, svoj brand, trebamo se fokusirati u biti na sadržaj i na zajednicu, na neke specifične možda developerske medije, kanale i tako dalje, a s druge strane sve ono što znamo o marketingu je tu primjenjivo. Samo treba razmišljati koji su kanali, koji su neki formati koji za njih rade, ali developer marketing nije nešto sada priča o baba Rogi koja nam je totalno strana. I evo, zanima me kakvi su dojmovi do sada, kako vam se sviđa ova Somoborac konferencija? Meni je Somoborac super upravo zbog tog nekog brzog formata. Znači, kad mi Nikola rekao, to će ti biti kod TikTok, brzo prolazi slično, sad ne konzumiram TikTok, više YouTube Shortse, ali super je fora, posle za mene i kao predavača, jer jednostavno natjerate da izvježbaš isto svoju neku jasnoću u predavanju i mislim da je super za publiku. Jer opet nema onih nekih produženih hoće, neće i tako dalje, nego vrlo jasno, puno tema, mislim da je zaista malo svježine na nekoj konferencijskoj sceni. A je li bila možda baš zbog tog brzog formata možda nekakva trema ili vam je to upravo dio koji vam se svidio? Znači priznaću nešto, to je da prvi put, ne ikada, ali nakon jako dugo vremena sam radio sam sebi probu i tajmirao. Znači to inače ne radim, inače imam 30 minuta, 45 minuta, whatever, a ovaj put evo, priznajem, tajmirao sam si da bi stao unutar 10 minuta.